Igicamunsi kiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikirana itariki ya 4 ukwezi ni ukwa gatanu 2026. Reka nsuhuza abantu mwese mudukurikiye muri mu gihugu cya Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari. Hari itangazo rikomeye cyane kandi navuga ngo rirababaje cyane riturutse i Kampala mu gihugu cya Uganda ku banyarwanda. Mbere gato yuko nza kugaruka kuri iyo tangazo, ngiye kubanza bagezeho andi makuru mu buryo bw'incamake. Muri Senegal haravugwa ihangana rya perezida ndetse na minisitiri w'intebe ryafashe intera ndende. Perezida wa Senegal yitwa Bassirou Diomaye Faye na minisitiri w'intebe Ousmane Sonko bakomeje guhangana bikomeye cyane bapfa kubusanya mu cyerekezo cy'ishyaka ryitwa PASTEF cyangwa se Les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité bahuriyemo. Bassirou Diomaye Faye ayobora Senegal kuva muri Mata 24 nyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri uwo mwaka. Yari umukandida uhagarariye PASTEF watoranyijwe kubera ko perezida w'iri shyaka Ousmane Sonko yari afunzwe akurikiranyweho ibyaha birimo gutanga ruswa ndetse no gufata ku ngufu. PASTEF ikijya ku butegetsi, perezida Bassirou Diomaye Faye yagize Sonko minisitiri w'intebe, ariko umukuru w'igihugu akomeza kuba vice perezida w'ishyaka PASTEF. Sonko aguma ku mwanya wa perezida waryo. Icyo gihe byagaragaraga ko bahuza ariko ntibyarambye kuko mu mwaka ushize batangiye kandi guterana amagambo. Mu Gushyingo 25 Ousmane Sonko yabajwe n'ubwegure bwa Aïssatou Mbodji wari uyoboye ihuriro ry'abashyigikiye ubutegetsi. Minisitiri w'intebe yagaragaje ko uyu mugore yegujwe ishyaka PASTEF ritagishijwe inama kandi ko Aminata Touré wamusimbuye adafite amahame n'indangagaciro byaryo. Nka perezida wa PASTEF, Sonko yahise ayobora inama y'ishyaka rishyira hanze itangazo ririmo umwanzuro uvuga ko umukuru w'igihugu nta bushobozi yari afite bwo kweguza Mbodji, ahubwo ko umuyobozi w'ishyaka ari we washoboraga kumweguza. Muri Werurwe kandi 26 Sonko yatangaje ko mu gihe Bassirou Diomaye Faye kandi yakomeza gukora ibihabanye n'icyerezo cya PASTEF yiteguye guhindura iri shyaka iritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu nk'umuyobozi waryo. Mu kiganiro Bassirou Diomaye Faye yagiranye n'umunyamakuru wa radio na televiziyo ya Senegal tariki ya 2 Gicurasi 2026, yasobanuye ko PASTEF atari iy'umukuru w'igihugu cyangwa se minisitiri w'intebe gusa, ahubwo ko ari abanyamuryango bose. Yagize ati PASTEF ifite ibyago byo gusenyuka mu gihe nta cyakorwa. PASTEF kandi si ya Ousmane Sonko nanjye gusa. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko kuri Senegal muri rusange afite ububasha bwo gushyiraho minisitiri w'intebe mushya mu gihe icyizere afitiye Sonko cyaba cyayoyotse. Ati minisitiri w'intebe kuko ati mufitiye icyizere mufitiye n'ikiyoyoka, hazajyaho minisitiri w'intebe mushya. Nubwo hari abagaragaza ko PASTEF nk'umushinga bwite wa Sonko, perezida Diomaye Faye yatangaje ko ibyo ari ukwibeshya kuko ari umwe mu batangije iri shyaka, anategura inyandiko zitandukanye zigenga imikorere y'iryo shyaka rya PASTEF, ari naryo ryatumye agera ku butegetsi muri iki gihugu cya Senegal. Reka mbabwire ko indege ya United Airlines yo mu bwoko bwa Boeing 737 yavaga i Venice mu Butaliyani yagonze ipoto y'amatara yo ku muhanda n'ikamyo itwara imigati ubwo yari igiye kugwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Newark Liberty i New Jersey kuri iki cyumweru. Indege yagenderaga ku muvuduko wa kilometero hafi 60 ku isaha yakoze impanuka ubwo yambukiranyaga umuhanda mugari uzwi nka New Jersey Turnpike. Amapine y'indege yari yatangiye kandi gufungurwa yagonze ikamyo n'ipoto. Iyi poto ihita igwira imodoka. Nubwo byateje ubwoba, indege yageze amahoro mu muhanda wazo wa 29 runway 29 utangira muri metero 20 uvuye kuri wa muhanda usanzwe w'imodoka. Nta n'umwe mu bagenzi barenga 200 cyangwa se mu bakozi b'indege 10 bari bayirimo wakomeretse. Umushoferi wa yakamyo yagonzwe yakomerekejwe byoroheje n'ibirahure by'imodoka byamenetse, ajyanwa mu bitaro byo muri ako gace. Byabyitezwe ko aza gusezererwa agataha muri iryo joro ryo ku cyumweru. Igitangaje muri ibi byose ni uko yaba umupilote w'indege n'abashinzwe kuyobora indege nta n'umwe wigeze amenya ko indege yagonze ikintu na kimwe mu gihe yari irimo kandi kugwa ku butaka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano mu bwikorezi muri Amerika kigiye kohereza umugenzuzi kugira ngo asuzume amakuru y'urugendo rw'indege. Isosiyete nayo kandi yahise ihagarika by'agateganyo abakozi bari bari muri indege kugira ngo hakorwe isuzuma ryimbitse nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira.
Reka rero mbere gato yuko tujya kuri iyi nkuru ituruka mu gihugu cya Uganda, mbabwire ko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yitwa Dr Justin Nsengiyumva, akaba yaraganiriye n'abaturage batandukanye mu gihugu cya Gabon, Libreville, akaba rero ari abanyarwanda bo muri kiriya gihugu. Hanyuma rero reka tujye mu gihugu cya Uganda. Leta ya Uganda yataye muri yombi abanyarwanda 25. Polisi ya Uganda yatangaje ko yataye muri yombi abanyarwanda 25 bacukuraga mu karere ka Kisoro amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije amategeko. Tariki ya 3 Gicurasi 2023, umuvugizi wa polisi mu ntara Kigezi Erimate yatangaje ko bacukuraga wolfram birombe bya Kirwa biri mu gace ka Nyarubuye. Erimate yasobanuye ko inzego z'umutekano zasanze abanyarwanda barinjiye muri Uganda banyuze mu nzira y'ubusamo, ibishimangira ko babaga muri iki gihugu mu buryo butemewe. Yagize ati mu ntangiriro z'uyu mwaka abayobozi bo mu nzego z'ibanze batanze amakuru avuga ko abo bikekwa ko ari abanyarwanda bari gucukura wolfram mu birombe bya Kirwa mu karere ka Kisoro. Tariki ya 2 Gicurasi abashinzwe umutekano bakoze umukwabo muri birombe bashingiye ku makuru bari bahawe n'abashinzwe iperereza, basangamo abantu 28 bamaze gucukura ibiro 30 bya wolfram. Tariki ya 2 Gicurasi polisi muri Kisoro yakoze umukwabo ushingiye ku makuru y'iperereza, abo 25 28 batuye muri yombi ari abanyarwanda. Polisi ya Uganda yatangaje ko abanyarwanda bazashyikirizwa ubutabera bakurikiranyweho icyaha cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe no kuba mu gihugu nta ruhushya kandi bafitiye, no kuvuga kuba mu gihugu cya Uganda badafitiye uruhushya. Reka tubabwire ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko hari abantu bagera kuri 3 bahitanwe na virusi ya hantavirusi ndetse n'abandi bakiri gusuzumwa. Aba 3 bapfuye ni abari mu bwato bwa MV Hondias bwavaga Argentine bujya Cape Verde. OMS igaragaza ko muri ubwo bwato bakuyemo n'abandi bantu 6 bikekwa ko banduye iyi virusi, ndetse umugabo umwe wo mu Bwongereza w'imyaka 39 byamaze kwemezwa ndetse yahise ajyanwa mu bitaro bya Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Hantavirusi ni virusi iva mu mbeba, ari nazo kandi zishobora kandi kuyikwirakwiza binyuze mu mwanda wazo ndetse n'amacandwe. Ni virusi itera ibibazo bikomeye cyane ku buhumekero, aho uwanduye arangwa no kubanza kugira umuriro, kurwara umutwe, kubabara mu ngingo, kuruka, kubabara ndetse mu nda, gucibwamo isere ndetse n'ibindi. Nyuma y'iminsi irenga 4 uyanduye nibwo rero utangira kandi gukorora, kubura umwuka, kubabara mu gatuza, kuzana amazi mu bihaha n'ibindi. Kugeza ubu nta muti n'urukingo iyi ndwara ifite. Abo bantu 3 bapfuye bari abahorandi, barimo umugabo w'imyaka 70 n'umugore w'imyaka 69. Bose bapfuye berekana ibimenyetso bimwe, abo bose barwaye bitunguranye, batangira gutaka mu nda no gucibwamo umutwe ndetse bafite umuriro mwinshi cyane, akaba rero bivuga ko bazize iyi hantavirusi. Makuru avugwa mu butabera mu gihugu cy'u Rwanda, uzaba Kiro Cyprien uzwi nka Jihad Ishimwe François Xavier na Kalisa John uzwi nka Kejon basabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kugirwa bere ku cyaha cyo gusakaza amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina, mu gihe Kwizera Nestor uzwi nka Papi Nestor yemeye icyaha agasaba kugabanyizwa ibihano. Urubanza rwabo rwaburanishijwe kuri uyu wa 4 Gicurasi 2026, bose bajurira icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwabamishije icyaha rugategeka ko bahanishwa igifungo cy'imyaka igera kuri 3. Mu kuburana uzaba Kiro Cyprien uzwi nka Jihad kandi yagaragaje ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze gifite inenge kuko yahamijwe icyaha cyakozwe n'undi. Yerekanye ko uwitwa Rukundo Hercien ari we ukwiye gukurikiranwa n'inkiko kuko ari we washyize amashusho y'aya mpano ari gutera akabariro muri groupe ya WhatsApp iyobowe na Jihad. Yasobanuye ko icyaha ari gatozi, bityo uwashyize amashusho muri groupe ugaragazwa na raporo ari we rero wari ukwiye kandi kubiryozwa. Yagaragaje ko nk'uko umuyobozi w'umudugudu atafungwa azira umuntu wakoze icyaha umudugudu we, nawe ariko atarakwiye kandi kubazwa iby'amashusho yatangajwe n'abandi kandi ababikoze bazwi. Ati aho mbiherukira nzi ko icyaha ari gatozi, ese ubushinjacyaha ko budakurikirana uwatanze aya mashusho muri groupe yanjye ntabwo aba mu Rwanda cyangwa baramutinye? Ntabwo nabazwa icyaha cyakozwe n'undi muntu kereka niba amategeko kandi yarahindutse nyuma yaho mfungiwe. Yongeye kandi kugaragaza ko abatangabuhamya barimo Eric Semuhungu na Zinda bamuhimbiye ibinyoma kubera ibibazo bari bafitanye. Yasabye urukiko ko yarenganurwa akagirwa umwere kuri icyo cyaha. Maître Fatayi Karamu ndetse na Maître Bayisabe Irone bamwunganira bagaragaje ko iki cyaha Jihad atarakwiye kandi kugikurikiranwaho kuko atari wagikoze.
Ubushinjacyaha bwashimangiye ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro gikurikije amategeko bityo ko kidakwiye guhinduka. Djihad kandi yasabye urukiko ko ruramutse rubibonye ukundi rwazamugabanyiriza ibihano cyangwa se rukamusubikira. Ishimwe François Xavier yasabye urukiko kumurenganura kuko asanga kubimuhamya byaba ari ugushyigikira ibikorwa by'aya mpano, avuga ko yagize uruhare mu gukwirakwiza amashusho ye. Ishimwe yabajijwe n'urukiko niba yarasomye neza dosiye ye n'ibirimo cyane ko yagaragaraga nk'utiteguye neza kwiburanira kandi ataranunganiwe. Umushinjacyaha yashimangiye ko Ishimwe yari afite amashusho ndetse yanasakazaga ku bantu abanje no kubaca amafaranga. Kwizera Nestor we yaburanye yemera icyaha ko yasangije amashusho uwitwa Kalisa John wenyine ariko ko atarazi ko bigize icyaha. Yerekanye ko mu gihe amaze afunzwe yabonye ko yakoze icyaha bityo ko akaba abyemera akanabisabira imbabazi. Yasabye urukiko ko agabanyirizwa igihano cy'igifungo cy'imyaka igera kuri 3 yakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyangwa se agasubikirwa ibihano. Kalisa John nawe yasabye ko yagirwa umwere kuri icyo cyaha kuko nubwo yaha amashusho ariko nta muntu n'umwe yigeze ayohereza. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko bisabwa n'abaregwa urukiko aribwo ruzagena umwanzuro rushingiye ku biteganywa n'amategeko. Icyemezo cy'urukiko kizasomwa ku itariki ya 19 Gicurasi 2026 saa 9 z'umugoroba nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Ni mu butabera mu gihugu cy'u Rwanda, amakuru abavugwa mu butabera mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba rero ari byinshi biba bikomeza kugenda bigarukwaho. Reka turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda gukura umugeni Nyabihu mu murenge wa Rambura wabuze. Ati gusa ngo kuri uwo munsi umusore yamagaye umukobwa amubwira ko abona ko ubukwe bwabo hari abantu babwivanzemo, guhera icyo gihe yahise akuraho telefone. Gitifu Rugengamanzi yavuze ko basabye umuryango w'uyu musore kujya gutanga ikirego kugira ngo inzego z'umutekano zibafashe kandi mu kumushakisha. Yavuze ko nta makuru yikishe ubukwe bwe bazi kugeza ubu ngo bikaba bikira amayobera. Uyu musore avuka mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda. Mu yandi makuru hakomeje kugenda avugwa, reka tujye mu burasirazuba bwo hagati turi amakuru akomeje kugenda ahavugwa, mbabwira ko bati bafise ubwoba kubera ingingo ya Trump yo kugabanya ingabo za Amerika mu Budage. Umushikiranganji w'Ubudage ajejwe kwivuna abansi yavuga ko ingingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gukura muri iki gihugu ca Buraya ingabo 5,000 yari ingingo yari itezwe cyane. Avugana n'itorokanizo ry'amakuru rya DPA, Boris Pistorius ashimangira ko kuba ingabo za Amerika kandi ziri ku mugabane wa Buraya cyane cyane mu Budage ari ku nyungu zacu ndetse no ku nyungu za Amerika. Hagati aho urunani OTAN cyangwa se NATO rwo kwivunira umwansi hamwe ruvuga ko urukiko rurasaba umuco kuri iyo ngingo. Hanyuma kandi umuvugizi w'urunani Mupfasoni Alison Hart avuga ko ruriko rukorana na Amerika kugira ngo dutahure ido n'ido ry'ingingo. Ejo kwa gatandatu bwana Trump niho yatangaje ko agiye kugabanya izi ngabo. Abajijwe kuri ingingo yagize ati tugiye kandi kuzigabanya cyane kandi turiko turagabanya izishika ku 500 nta zindi siguro yatanze. Donald Trump n'umukuru wa leta y'Ubudagi Friedrich Merz baracanyemo inyuma yuko kuwa mbere Merz abwiye abanyeshure ko abanyamerika atanteguro bafise. Yongeye ko igihugu cyose kiriko ati kiramwamamaza ati na Iran. Ati kandi mu kumwishura Trump yaciye ku rubuga hwaniro rw'iwe Truth Social yandika ko Friedrich Merz yibaza ko byari vyiza ko Iran itunga ibirwanisho ati Bonyanganda c'ubumara kandi ko atazi ivyo ariko aravuga. Naya majambo nyene yaciye akurikirwa n'intangazo ryo gutahukana ingabo za Amerika. Pentagon ikaba kandi yavuze ko byashyikirijwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Peter Hegseth nk'uko amakuru abishimangira. Umuvugizi wayo Sean Parnell yongeye ati kwiteze ko itahukanwa ry'izi ngabo rizoba ryarangiye mezi 6 gushika kuri 12 ari imbere. Impungenge ziriko kandi ziriyongera muri runani OTAN rugizwe n'ibihugu 32 bifise ubwoba ko iyo ngingo ya Amerika ishobora gutuma urunani kandi rutakaza inguvu. Ikibazo gikomeye cyane kuri uwo muryango wo higa no hino ya Atlantique isi icabansi bawo bava hanze, ahubwo ningene urunani kandi rwacu ruriko kandi rurasambuka, niko umushikiranganje wa mbere wa Pologne Donald Tusk yavuze umunsi wo kwa gatandatu mu kugabisha.
abandanya agira ati dutegerezwa kandi gukora ibishoboka vyose kugira ngo duhindure ibi bintu. Eka n'abashinga amateka babiri bo mu mugambwe w'abarepublikane ari nawo mugambwe wa Trump bavuga ko bafise amakenga menshi kuri iyo ngingo yo gutahukana brigade y'ingabo za Amerika ziri mu Budagi. Aho gukura ingabo kuri umugambwe wo mugabane niko inyungu za Amerika kugumana ububasha bwo kuzibira umwanzi nkuko bivugwa n'umukenguza amateka Roger Wicker hamwe n'umushinga amateka Michael Rogers barongoye amakomite ajejwe ingabo mu nama nkenguza amateka ndetse na shinga amateka bakurikirana. Muri kiganiro cejo kwa gatandatu DPA kandi Pistorius yateye akamo mugabane wa Buraya ko ari wonyene ukwiye kwifatira minwe ikibazo cy'umutekano wawo. Akavuze ko Berlin ubutegetsi bw'Ubudage igiye kandi gukorana n'inshuti zayo mu buryo bwa hafi cyane gusumba. Ubudage buri mu nzira yayo nyayo niko yavuze, aho yerekanye ko igihugu ciwe congerejwe cyane uburyo igisirikare caco gikoresha muri ino myaka ya vuba. Umudemokrate Adam Smith ari muri komite y'inama nshinga amateka ijejwe ingabo avuga ko iyo ngingo idashingiye kuri politike y'umutekano wa Amerika canke ku mwihwezo uwo ari wo wose, ariko ko ushingiye ku mubabaro umukuru w'igihugu yiyumvamwo arondera kwihora. Gusa mugenzi wiwe Clay Higgins n'umurepublikani bari kumwe muri komite asa n'ushigikira ingingo kandi akanegura ico abona ko ari ukwiteza utunyoni mu nama nkenguza amateka. Mu kubashinyagurira rero yanditse kuri X agira ati gukura ingabo za Amerika 5,000 mu Budagi bishima ahubwo dukwiye ati kubarungikira iyo inama nkenguza amateka nibo bikwiranye ati kumbure ati ibihugu vy'uburengero bwa Buraya byo kumva ko bikingiwe n'urunani ati rw'abadindiza ibikorwa. Bwana Trump yaravuze ko kandi ashobora kandi gukura ingabo za Amerika mu Butaliyane no muri Espagne. Kuva inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, Amerika yararungitse ingabo ku mugabane wa Buraya mu ntumbero yo gutesha Uburusiya gukora ibitero ku nshuti za OTAN. Gushika ubu ifiseyo abasirikare babaha 38 bari ku bigo 31 by'igihe kirekire hamwe n'ibirindiro 19 by'inyongera. Ubudagi bwo nyene bufise mu 36 iki kikaba aco gitigiri cambere kinini cyane c'ingabo za Amerika ku mugabane wa Buraya ugerangije 12 ziri mu Butaliyano hamwe no 10 ziri mu Bwongereza. Mu mwaka uheze Washington yafashe ingingo yo kugabanya ingabo zayo muri Romania mu mugambi wa Trump wuko ingabo za Amerika kandi ubuzikwe kandi kwibanda cyane mu karere ka Indo-Pacifique. Rero aribyo bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma rero nkuko nabibabwiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame akaba yamaze kugera muri Tanzania, aho amakuru akomeje kugenda angeraho, atugera muri rusange, akavuga yuko yakiriwe na Madame Samia Suluhu Hassan, ni perezida w'iki gihugu cya Tanzania. Mureka ko nawe yigeze gukorera uruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda, yitwa Samia Suluhu Hassan, rero akaba ari perezida w'igihugu cya Tanzania. Yakiriwe na perezida Madame Samia Suluhu Hassan w'iki gihugu cya Tanzania. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yageze muri Tanzania kuri wa gatatu Gicurasi 2023 mu ruzinduko rw'umunsi umwe rugamije kongera imbaraga mu mubano uri hagati y'iki gihugu n'u Rwanda. Uruzinduko rwa perezida Kagame rukurikiye urwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane wa Tanzania Mohamed Thabit Kombo yagiriye mu Rwanda mu mpera za 2026 rwari rugamije guteza imbere ubufatanye. Ubwo yageraga muri Tanzania ku kibuga cy'indege cya Dar es Salaam, perezida Kagame yahawe ikaze na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane muri icyo gihugu Mohamed Thabit Kombo n'itsinda bari kumwe. Mu bandi bari kumwe na perezida Paul Kagame muri Tanzania harimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, Ambassadeur w'u Rwanda muri icyo gihugu Ambassadeur General Patrick Nyamvumba, n'umuyobozi ushinzwe itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu Stephanie Nyombayire. Biteganyijwe ko perezida Paul Kagame yakirwa na mugenzi we wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan bakagirana ibiganiro bigamije kandi gushimangira ubufatanye n'imikoranire. U Rwanda rugaragaza ko umubano warwo na Tanzania umaze imyaka myinshi cyane uhagaze neza, rugashimira rero iki gihugu ko kirwohereza gukoresha ijambo cya Dar es Salaam ku nyanja w'Hinde runyuzaho 70% by'ibyo rutumiza mahanga. Abatuye muri bihugu bashyizeho kandi imiryango ibiri ifite intego yo guteza imbere umubano mwiza uri hagati yabo witwa Rwatafa cyangwa se Rwanda Tanzania Friendship Association muri Natarafa, no kuvuga Tanzania Rwanda Friendship Association. U Rwanda na Tanzania biba bifite amasezerano menshi cyane ubufatanye
mu nzego zirimo ubucuruzi, ubuhinzi, umutekano, ikoranabuhanga, ubwikorezi no guteza imbere inganda yasinywe mu bihe bitandukanye. Muri Nyakanga 2025 u Rwanda rwagiranye na Tanzania amasezerano ayabemerera gushyira i Kigali ibiro by'ikigo gishinzwe ibyambu TPA, byitezweho kandi kwihutisha iterambere ry'ubucuruzi hagati y'impande zombi. Ibi bihugu kandi nk'ibiri mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba bifite imishinga ihuriyeho irimo uwo kubaka umuhanda wa gari ya moshi uzahuza umujyi wa Isaka na Kigali, hagamijwe kandi koroshya ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Hanyuma rero tuvuye kuri iyo nkuru, reka nkomereze kuri Trump. Babwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kuvuga ko mu gihe Iran itakurikiza ibikubiye mu byo Amerika iyisaba, ashobora kongera gusubukura ibitero bya gisirikare kuri iki gihugu. Ibi yabigarutseho ku itariki ya 2 Gicurasi 2026 mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, aho yabazwaga ibijyanye naho amasezerano bagomba kandi kugirana na Iran ageze. Yagize ati bambwiye ibigize amasezerano ndetse bagiye kubima ati mu buryo bwanditse neza. Ubwo bamubazaga niba ashobora kandi kongera kugaba ibitero kuri Iran, yasubije ko igihe icyo gihe kitakomeza ati kwitwara neza ati kigakora ibintu bidakwiye, bashobora kongera kubisubukura. Ati ntabwo nshaka kubivugaho, icyo nshatse kuvuga ni uko nashobora kubibwira umunyamakuru gusa igihe bashobora kandi kwitwara nabi bagakora ikintu kibi, ibyo birashoboka ko twakongera kubatera nta kabuza. Ku rundi ruhande, umuyobozi wo muri Iran yavuze ko igihugu cye cyemeye ko kizongera kandi kwemera ko ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli bwongera gukoresha umurongo muze, ndetse na Amerika igahagarika kwigabaho ibitero, ariko ingingo zijyanye no guhagarika gukora intwaro za nucleaire zaganirwaho nyuma. Gusa ibyo Trump yabitewe utwatsi. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Donald Trump yavuze ko badashobora kwemera ibyo Iran iri gusaba muri amasezerano kubera ko iki gihugu kitari cyishyura ikiguzi cyose cy'ibyo cyakoze. Iran ikomeje gufunga inzira ya Hormuz, ifatwa nk'inkingi ya mwamba mu bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli mu isi. Igiciro cy'akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli cyazamutseho 7% kirenga amadolari 26, biba ubwa mbere bibayeho kuva muri 2022 bw'intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga. Hanyuma reka tujye kuri inkuru. Mbabwire ko Pasiteri Niyonzima Jean Damascene yavuye mu Rwanda mu mwaka w'1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, yinjira muri FDLR mu mwaka w'1999. Ni umwe mu bacengezaga amatwara ingengabitekerezo ya FDLR mu banyamuryango bayo ndetse n'abashya bayinjizwagamo. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikinyamakuru Akadomo.com, yasobanuye ko FDLR ifata umututsi nk'umwanzi aho yaba ari hose, kandi ko nta gihugu na kimwe bifuzaga ko cyayoborwa n'ubwoko bw'Abatutsi. Ati icyo twigishaga cyane cyane ni